Assalamu alaikum ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2020 жылдын 25 декабры биз Халмион мал базарына кайрадан келип калдык. Бааларды билебиз. Биздин каналда каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Халмион мал базары Баткен областынын Кадамжай районунун Халмион айыл өкмөтүндө жайгашкан. Анда эмесе чыгарылышыбызды баштадык. Бааларды билүүнү улантабыз. Ушул торпак алынып. Ургачуу Bazar naldı şulu okşayt en birinci mogana 18.800 so'mga satıldı. Arzon torpaq. Qanchaga sotilibdi? 18.800. No 3 torpaqdağı bağ olub жатат. 68.000 ya. 3 ötən urğaçı bu. Qaysi kanal? Oşqa var. 3 torpaq bağ olub atdır uçurda. Oşqa var. 68.000 so'm oşqa var. 68.000 so'mdan uşul jerde bağ berip жатышат. Erkek torpaqlar. Qaysınысы bağ boltat? Juna va. Juna qancha boltat? 64.800 boltat. 64.800. 64.800 so'm bağ berip жатышат uşuga. Juna. Qancha bo'lyapti aka? Köteng erkek torpaqlar. Bu erkek torpaq 41.000 so'mga keltirib berilibdir. 41.000 so'mga. Oy, 55.000 so'm bağ berip жатышат. Qanchанчы torpaq bu? Erkek urğaçıdır. Birinci erkek, ikinci erkek urğaçı bu. Urğaçı. Urğaç torpaq menen 55.000 şunu kılışıp da hazır ha. 65 kemi var dedi. 38.000 so'mga alınıptır erkek torpaq. Ne bağası bu buna? Erkek torpaq öspürümdөрдүн бааларын сурагандарга бул 35.500 so'mga берилиптир ошондо. Erkek bullarda üçü öteң. Üçü öteң 36'dan. Je Juna turuşunu bermediniz mi? Kança kaldı ошондо Juna? 36.000'den. 36.000 so'mdan beriliptir uşular erkek torpaqlar. Жакшы kenemi yüzleri daha kichine? $72.000 so'mga bağ berip жатышат. $72.000 so'mga surap attyr ошондо булар дагы $36.000 so'mdan туура келип калат экен. Бул жерде ургач торпактар bağ болуп жатат. Жуuna 52.000 so'm bağ берип жатышат ушул торпактарга. Bazardagı en kichine torpaqtardı da, en kichine torpaqtar şular eken da başta. Qancha ming so'mdan erkek urğaçı bular? 20.000 so'm. 20.000'den berilip ta 20.000'den. Bardık erkek. Ya tizilet o bazarın jarımı sizdik eken da bugün. 20.000'den 25.000'ge çeyin başında. 20.000'den 25.000 so'mga çeyinki erkek torpaqtar eken şular. Bu torpaqtarda bahalarını bilip etasiz. Urğaçı erkek bu torpaqtar. Urğaçı. Qanchadan geldi en bazarda? Men bozor yemizchi. Qanchadan da o'tasiz? Kesinchi? Yemi geldiniz be? Dıyqansız mı? Dıyqamında et, sileşavuz da deyet. Jemdi Bar barakada parakan ayt. Qanchaga ketdi o'shanda? 59.500. 500 qo'yib berdi 60'dan. 59.500 ga bitibdir, 55.000 bağ berip atdylar. 500 so'm kem 60.000 so'm bolupdir o'shanda. Yine bala. Uşul Qarabuqada bağ bolup жатат. 55.000 so'm uçurda bağ berip жатышат. 55,5 boldu o'shanda? 55,5 boldu. 5.5 so'm boldu. Qancha jashar? 2'de. 2. Erkek torpaqtarın bağlarını bilүүnü ulantabız. Bular qanchadan geldi bazarda? 37 suradi Qarani mı? 37'ge berilgen жоқ. Bunisi şerigi? 32,5'de. 32,5. Tüsünün da qıyla ayırma qılat eken de bağsa, özü bir değil eken de görüngönü menen.
Bunu qanchaga bermediңер? 36'a verdik. 36'ga, 36 ming so'mga berilibdir. Buqa qanchaga keldi? 39'ga berilmedi bu yıl. İçeri girsene. 39 ming so'mga berilibdir bu yıl buqa. Buqaların bağlarını so'raganlarga. Bul qanchaga keldi şunsa? 45. 45'ke bermediniz. 45 ming so'mga berilibdir. Sen alıp satarsınca Mына жерде qapqara buqalar turadi. Torpoqtor bu je jashdan o'tdi bular. torpakta ha. Qanchadan keldi, qanchadan bermediniz? Üçöğü 108'e geldi benim. Üçöğün 108'ge mi? Üçöğünü 108 ming so'mga keldi, bermedik dedin. Ha. Ana ola. Ha bu erkek torpoqu 40 ming so'm baho berib chatchat buqaga. Erkek ekan ha bular, erkek torpoq 34 ming so'mga bermedingizmi? 34 ming so'mga berilibdir bu. Ha bu üçövi dagı baho bo'lib chatat 43 ming so'mdan to'g'ri kelib qoladi o'xshaydi. 129 ming so'm baho berib chatchat 3 buqaga. Geçe yaptım. Aldından da ko'rsatib ketaman bularni. 129 ming so'm. Üçövüne. Oldu bu asam ket. Bu buqa satılıptır. 55.800 bo'lib qoladi ekan. Joluna 200 qolib birda. Joluna 200, oratasiga 200 so'm o'tib berdi. Yaxshi. Cho'ng buqalarning qatorina kelib qoldik. Ushul cho'ng buqa bozordan oldi bo'lib o'tayotgan. 142 ming so'm baho berib chatchat shu buqaga. Ushul yerde baho bo'lib chatadi. Dağın dele turuşat 142 ming so'mga yesi bergen joq, üstülері da mынандай tep-tegiz bo'lib жақсы жетілген buqa ekan. Bazardın aldı ushul bo'ladi bugun buqalarda. Mına tezilgen buqalar ko'p bugun. Mına bazar baholarını bilishdi ulan tavız buqa boqqanlarga. Shuni 95 ming bo'ldi. 95 ming so'm mına baho bo'lib жатат ekan shulda. Yemceklerini atalım. Sağanıy qatarına gelip kaldık. Sağanıy bağlarını da biliriz. Erkekten urgaçı ekan torpoqi. Urgaçı 100 mingga berilmedi mi? Berilmeydi. Qanchada o'tasinglar o'zinglar? 150. Chindab. Birinchi tug'ma ekan. Birinci tuşu. Qanchada degansiz? 150. 150 ming so'm debdir. 100 ming bahoga berilibdir shu sog'ni. Suratda yomon katta ko'rinaverdi. 100 ming so'mga berilmagan sog'ning jelini. Sog'niylarning baholarini bilishdan toz bu qanchani tug'ani yo'q? 5. 5. Bahası qanchada o'tasiz sen buni? Başından 90'da var. 90. Erkek urgaçı turpa, erkek turpa mı? Sütü qancha var hem? 5 litrede. 5 litre. Qanchaga bermediniz şu sağınıydı? 77'ge keldi, bermediniz. 77 ming so'mga berilibdir şu sağını. 80 ming so'm baho bo'lib atgan uyni ko'rsatib ketaylik. Ayakta 25 tane. Urgaç qanchani tug'an? 3-chi? 80 bo'ldi hozir. 80 ming so'm baho berib жатат. Urgaç torpog'i menen ekan. Sağan uylarning yaxshilarini, sütülerini tartib ko'rsatishga harakat qilamiz chiqarilishimizda. Hadi faydalanib o'tamiz. Bu yerde de sağan uy turadi. Bahası qancha bunun? Jelin yaxshi ekan, ha? Jelin yaxshi ekan. Erkek urgachi turpog'i. Urgachi turpog'i. Ikkinchi tug'ma ekan, 115 ming so'm kam bor. Qanchaga keldi?
95'ke berber. 95'ke 95 ming so'mga berilibdir uni. 5-6 litr sütü var ekan. Uşul 4 voltat 186 ming so'm baho berib жатышат şurada. Et uylar qatarındabız. 60 qanchaga? 65'ke berilibedi bu. Bunisichi? 70. Bunisi 70. Bular bu baylanganlar eme turbayı, bana et. Kısırlar. Ha, bu boz bu. Boz ekan. Qanchani tuğanı işil? Asfalt ile aldık o. Nal 65'ke satıldı. Nal bu. Boz ekan bu da. 65 ming so'mga satılıptır bu. Bazarga mınандай Hereford parodasındагы urgaçı gunajınlar bu, uylar bular. Aralaş bu. Bunlar boğaz. Boz, bardığı boz uylar. Mınандай kiçineleri kançadan emmi? En kiçinesi. 85. 85. Çoğundoruçu? Çoğundorunu 100 ming so'm. Kim var dedi? Hereford izlegenlerge bardığının boz dedi. Çoğundoru 100'den kemi var bu? Çoğundoru 100 ming so'm kemi var ekan şunda. Buna biri öne görüşü utat. Sıyır ekan. Sağın uylarında bağların bilişti ulantabız. Qanchani tuğan uytağız? 3'tü. Bağız qanchaymış uluydun? Qanchaga geldi? 71'ge berilbedi bu. Erkek urgaç bu tarpağı. Urgaç tarpağı menen. Qancha sütü var ekan? Sütünü bilbeyim de qancha var ekan. Şu jambıraktır keliş kerek edi, şu kalıp ketdi. Бұл үйдің да басын білеміз. Қаншаны туған үй? Ой, 3'te tuğan. 3'tü. Erkek burgaç tarpı қазір. Urgaçı. Burgaçı. Қаншада ота сен басын? Қаншаға келді базарда? 90 da otamız. 90. Қаншаға беріп едіңіз? 78. 78 мing сомға берілбепtir да. Sütü 5 litre sütü var ekan, sağır keçkisi birikse. Boz uylarında bağların bile getiriyoruz. Qancha ekan hem qanchani tuğan uy bu? İçidegisi 4'üncüsü. 4'üncüsü. Qanchaga geldi? 64 kıldı bazar. 64. 70 kemi vardı. 70 ming so'm kemi var, 64 ming so'mga berilibdir da. 64'e berilmedi. Berilibdir. Bulchu bul. Bulda boğazcha. Bu 45 kemi var. Bu 45. Kısır. Qısır, çisti. Çisti kısır. Qısır ekan. Bitta tuğan. Qunajın birdi tuğan qunajın, qısır qunajın 45 kemi var. Şu bereriz. Şu beremiz dedi. Qunajın bağı olup жатат ушул жерде. Qunajın bağlarını suragandarga. Qancha olup жатат ошондо? 39 ming. 39 ming so'm bağı berip жатышыптыр ушул qunajınga. Buların da bağlarını bilip ötüp ketебиз. Hoş dedim bana. Bular qanchadan ekan? Bular qanchadan berip edingiz qunajını? 30 qanchadan? 33'ten. 33'ten berilmedi. 33 ming so'mdan berilibdir ушул urgaç qunajınlar. Ушул qunajındагы baasını bilip ketse qanchaga geldi ушул? Qanchaga geldi bazarda? 38, 39, 40'a sen vardı. 40'a çeyin berilmedi mi? Qanchada otasыңар өзүңөр qunajının baasını? 45 kemi var. Бұл qunajın 35 ming so'mga satılıptır buna. Qunajının baası 47 ming ekan. Birinchi tuma bu. Boz qunajın ekan. Qancha 47'ge berip edingiz mi ошондо? 47'ge berilbeptir. Bu qunajının baası qancha ekan o? Bu bunajında 35'te var. 35. Qanchaga berip edingiz? 35'ke berib. 35'ke berilmedi. 40 dep attır. 35 ming so'mga berilbeptir. Hurmatlı görүүчүлөр, biz жылкы базарына өтүп калдык. Жылкы базарга дагы аттар көп кириптир. Баалары кандай экен?
жылкы балары менен дагы таныштырып өтөмүн. Баштаганда эле ушул тор ат менен башта чыгарылышты. 4 туяга ак экен. Жашы точно канча болуп калат ошондо? 10 жаштагы ат экен. Көрүңүздөр. Жаксан номерин калтырабыз. Чакан келген ат экен. Бою канча чыгат? 55'in тегереги 60га жетпейт. Баасы канча анын? 110 миң кеми бар. Мында кара кашка ат турат. Жашы канча мунун? 6 жашар. Мунун баасы канча? 130. Улак иштери кандай булардын? Улакка ишке жакшы. Ушундай ат издегендерге 2 аттын ээси бир адам экен. Номерин да калтырып өтөмүн. 0776 менен 6750 07 номерине кайрылсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Экөөнүн тең сорулары, көкүрөктөрү, номерлерин калтырып өттүм. Байланышасыздар ээси менен. Бул кара аттын кара чакан, бою да кичине экен. 6 жаштан өткөн ат экен. 100 миң сом кеми бар деди. Такалары бар. Канчага берилбеди базарда? 80 миң сомго берилбептир кара ат. Улакка чапса болот экен. Иштетилип дагы жүргөнбү? Иши дагы бар экен. Телефон номерин калтырып өтөмүн ээсинин. 0777 менен 75 04 93 номерине кайрылсаңыз болот. 9 жаштагы ат тууралуу маалымат алабыз. Неси бар эмин? Тутум не болгонмун? Улакка кирген, улакта пайпагы жок. Улакта тебеленгенби? Пайпагы жок кирген да. Жакшы кире улакка. Көкүрөктөрү жакшы экен. Жашы кандай болуп калат? 9. Баасы? Канча деп атасыңар эми азыр? 130 миң сом кеми бар экен аттын. Иштетилген эмеспи? Иштетилбейби? Толку улакка. Толку улакка чабылганда дээси. Ушундай ат издегендерге телефон номерин айтып өтөм. Байланыштын телефон номери 0772 менен 25 23 58 номерин менен байланышсаңыз болот. 120 миң сом кеми бар экен. Палтарашка каратай алыныптыр, 55 миң сомго алыныптыр учурда. Бейлердин бааларын сурагандарга эркек экен, кулуну, кашка кулуну менен 150 дедиңизби? Канчага келди? Канчаны тууган бе? 7'ni tukkan. 7'ni? Канчага келди базарда? 98ге, 100га аз-маз жетпептир да? 98 миң сомго берилбептир бул бе? Миндиреби? Миндирет экен, Халмиондун бээси экен. Саам ба? Минги саам деди. Биз дегендерге ээсинин номерин калтырып өтөм. Энеси да качка экен өзү. Телефонду айтып коюң. Минги без дегендер чалсын. Тай канча болду? Тайбы? Bardı. Номер. 02 02 25 02 25 02 02 10 10 номери менен кайрылсаңыздар болот. 02 25 02 10 номерине кайрылыңыздар. Минги колго жобошпу? Колго жобош экен. Бул тайдын баасы канча? 60 кем var. 60 кеми бар? 60 миң сом кеми бар экен. Жашычы? Полторашка. Породасы? Карабайыр. Карабайыр. Канчага келдим базарда? Аргандай сұрады. Номер бар телефон?
Ova. Ушундай өспүрүм тай издегендерге ээсинин номерин калтырып өтөмүн. 776 776 менен 11 75 70. 11 75 70 номери менен байланышсаңыздар болот өспүрүм издегендер. Базар бааларын билишти улантабыз. Тай канча экен? Эркек ургачыбы? Ургач. 40 000 сом. Канчага берилбеди? 33 бербедиңизби? 33 000 сомго берилбептир бул. Сатылып кетеби? Сатылып кетет деди. Номерини калтырбадык ошондо. Бул өспүрүм тайды дагы беле кетебиз. Баасы канча мунун? 60 kamı var. 60 кам бар. Жашычы полторашкабы? Полторашка. Bu Канча берди базар? 45. 45ке берилбедиби? Базарда 45 000 сомго берилбептир ушул. Телефон барбы? Var. Телефон номерин калтырып өтөм ээсинин. 58 mi? 0558 менен 42. 42 42. 42 18. 18 номери менен байланышсаңыз болот. Бурчу мына аркасында көрөлүчү. Тугол таза экен. Сорулары. Кара качканын пулу канча? Мына кара 5 качка тай экен. Канча дедиңиз пулуну? Канчага бербедиңиз? 37 000 сомго берилбептир. Азабы экен, а? 4 тияга качкасы бар экен. 37 000 сомго бербедик деди ээси. Жашы 1 жашта экен. Ушундай кара качка кулун тайларды издесеңиздер, ээсинин номерин калтырып өтсөк. 77 mi? 0777 менен 87. 87 00. 00 27. 27 номери менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ойноп турган аттын дагы баасын билип өтөбүз. Азыр ушул жерде баа берип жатышат. Жашы канча экен, канча баа берип жатышат. Ети бар семиз ат экен. Баа коюп турат да. Эми канча баа берип жатат базарда? Ушунда билип өтүп кетебиз. 10 жаштын үстүндөгү ат экен. Баа берип жатышыптыр. 85 000 учурда баа берип жатышыптыр. Ишке кошко жүрө берет деди ээси. Улака дагы жүрөт деди. Мына кочкорлордун эми кезек кочкорлорго келип калды. Пародасы кандай бул кочкорлордун? Bu polo gisar bular aralaş. Аралашпы? Аралашкан кисар кочкорлор экен. Баалары канча миң сомдон канча миң сомго чейин бул жерде? Onlar ne bu ya dıykançılık. Дыйканчылыкпы? 15'ten de koyduğun surayttan. Канчадан сатылып атат? Satılır. Сатылып элекпи? 15 000 сомдон кеми бар. Kemi var. Кайсы жердики койлор? Şu yerdeki şu yer. Местнийлерби? Местный. Халмиондуку. Anlıyorum. Мына кочкорлордун бааларын сурагандарга ушундай кочкор издесеңиздер, номерди айтып коелубу? Не кылайын? Yok. Айтып эле коеюнбу? Номерди айтып эле кой деди. Вообще сатылбады. 11-12'den sura şurada. 11-12'den берилбедиби? 11-12'den келип аттыр, берилбептир. Бу кочкорбу, койбу экен? Kara koçkar. Канчага кетти кара кочкор? Канча? 12. 12 000 сомго сатылып туруш кочкор. Чоң куйруктуу кочкор дагы ушул кочкор сатылыптыр. Канчага кетти ошондо? 23. O egesinde atatman egesinde. Уруктукабы? Уруктук кочкорлорбу экен? Куйругу чоң экен мындай. 23 000 сомго. Кайсы жерде багылган бул? Тамашада? Çandagide bağlan özüm. Тамашада Чандегиде багылыптыр. Жаш кандай? Jaşı жазga Жазга 3. 4 işte. 4 киши экен. Козу кочкорлордун да бааларын билип өтөбүз. Булар бардыгы козу кочкорлор окшойт э? Канчадан эми ушулар? 4'ten 12'den. 12'den берилбедиби? 4 12 000 сомдон берилбептир ушулар. Буларчы? Şunday. 12'den. Берилбеди. 12'den берилбептир буларда. Булар да кочкорлорбу? Yok koy. Ha, koylarбы? Ургач койлор. Боозбу? Ha, туар бооз койлор экен булар. Булар козу кочкорлор.
Mına oşko var. Oşko var. Qozulu qoyların da bağlarını bilip ötөбүз. Qanchadan hem şu qozulu qoylar? 12'ye satıldı nargası. Bunanысы bu. Bul 12 ming so'mga satıldı. Bul qozusu menen. Erkek bir qaçı qozu. Bul qancha hem bağısı? 11,5. Bu qozu qo'chqor quyruğu jayında ekan, ha, qo'chqori yaxshi o'xshaydi. Mana quyruğunu görüңүздөр qozunun. Bul qo'ychi. Qısır qo'y. Qanchaga keldi şu bozorda? Satılılak. Soda bo'lalar ekan bu. Bularning da bağlarını bilip ötölü. Bular qo'chqor bu, qo'y bu. Bunisi sog'liq, bunisi qo'chqor. Bu qo'ydun bas qanchanda? Boz qo'y bu, et bir qısır bu. Qo'zi bu. Bas qancha bunun? Bunisini 13 qilishibdi. 13 ga beribedingiz. Bu qo'chqordichi? 12. Bunisi sog'liq. Ha, bu qo'chqor, bunisi sog'liq ekanda, shunda 12. 12 ming so'mga ushul berilibdir. Bu 13 ming so'mga. Oshqo var. Qozulu qo'y so'raganlarga. Bu qo'zilar qaysi qo'ydiq ham? Mana qo'ydi bo'lasi. Ikkovi teng be? Yo'q, biri ular qashqani. Biri qashqaniki. Qashqaniki o'xshaydi, ha? Qashqaniki. Qanchadan ham bular qozulu qo'ylar? 30 qildi-da. 30-15 ming so'mdan berilibdir-da qozulu qo'ylar. 15 ming so'mdan berilibdir. Bu yalg'iz turganchi bo'z bu. Bo'z. Qancha bo'zi buning? Buni bahsi 13 deb o'tamiz. 13 qanchaga berib edingiz ham uni? 10,5 ga berib edim. 10,5 ga 10.500 so'mga berilibdir-da. Mana bozor bağlari shunday ekan bugun. Hurmatli ko'ruvchilar. Qo'chqor bularning bardigi. İki qo'chqor bor. Buna qo'chqor ekan, ha? Ona qo'chqor. Chekedagisi. Bu qo'chqorlarning ballari qancha? Bu nan 13 kam bordi. 13 kam vardı otası. Bu müyüzü vardı-chi. Buna 11 kam bor. Ha, bu to'qtularda soliqlarni qanchadan da otası? 10 kam bor. 10. 10dan kemi var ekan bularning da. Ko'ringizlar bozor bağlarini. Bular qo'y bu qo'chqor baba. Qo'y. Qanchadan bağlari? 12dan. Qanchadan beriladi? Bo'z bu qisir qo'ylar bu. Turishga bu. 11'den berilmedi bu. 11 ming so'mdan berilibdir. Bo'z qo'ylar ekan. Takatıratından da çoğun. Qancha yaş? 5 yaş. 15 ming so'm kami var. Qanchaga geldi bozorda? 11 ga berilmedi bu. Bu oriq tak ekan, ha? Var ekan, 11 ming so'mga berib edik dedi shul ekan. Bular serkeler mi je teke bular? Ulaqlar. Vardı urgaçı bu. 3 ming so'mdan kemi var. Qanchadan satıldı? Satılgani. Satılacak mı? Özü bozorning jarmisilar ekan. O'xshaydi ulaqlar. Vardı qizlardiki o'shu? Bunlar nemenkiler olurdu? Ha, ular boshqa. Ha. Bu qo'y 16.500 ga alınır. Qo'zisi menen, ha? Qo'zisi menen alınır. Buni olib ketdi bozordan. Echki bolalarını da bilib ketamiz. Bular echkilermi? Qancha ming so'mdan o'sha echkiler? 4'ten. 4 ming so'mdan bu. Qanchani tug'an echkiler? 2. Yekini tug'an az bo'z bu, qisir boshanda bular. Bo'z echkiler mi? 4 ming so'mdan. Bular echkilermi? Bulchi. Serke. Qancha bunun bazı serkenin? 4 ming otası şunu. Qanchaga bermediniz o'sha kichineni? 2200 ga berdim. 2200 ga, bunda cho'ngdorinchi? 5000. 5000. Qanchadan geldi? 4800'dan sonra. 4800'dan berilmedi. Fantasi. Serke o'shanda bular? Aytdim bordigi için. 5000 ga juna satıldı bu. Ju, ha. 5000 so'mga satılib turishdi ullaqlar. 4200 ga serke bu. 4200 so'm berilib turishdi serke. Qancha kam bor onda?
4600'ge satıladi. 4600'gө. Magazin sen abi. 4600. Maga. Ушул сааны алынып торпогу менен 65 миң сомго алынып бул ой. 65. 7 миң? Кочкорбу же койбу? 7000'ge татый турган кой да. Ургач кой экен 7 миң сомго алынып. Эркек торпок 27500 сомго алынып ушул. 27,5 балам. 27. Enchiga aldыңызбы? Enchiga aldыңызбы? Enchiga alınıptır. Boşqa var ha. 31 миң сомго алынып ушул ургачы мынажын. Бул атты сиздерге көрсөтүп өткөнмүн. 120 миң сом деп, 90 миң сомго сатылыптыр мына. Ушул жерде эле калыптыр. 120 миң сом дедилер, 90 миң сомго саттык деди, базардын сыртына чыкты. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү 25 декабрда 2020 жылдагы Халмион мал базарындагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, комментарий калтырыңыздар, биз башка базарлардан дагы сиздер айткандай тартып берели. Саламатта калыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар.